Edege nge June Adam jej ba kumo je juakin ba kin Jouj. Tamleli nani Jouj. Tayujin kamani bay anich in Jouj gan kiz. Ewe? Shin bwe benaro kage. Lange kwar perilo eiling in majo ilo June 1000 ratim June buki radatang ratim June lokngan ru 1000 chongol. Bulan kwar kimi mis June radio program me er wala kilo V7AB all up jabat edan nan koru Jouj. Ich kamolo lanich im bar V7AB boy iar marangen bukwanao ilo programming ke yar perilo majo. Ewe? Shemanuna boy June program egel emarangen wala kilo YouTube. Edan programming is Jouj in Mool. Regilik John ba minin kin Jesus. Nanin erum armij im muri per. Kimar lo anai bojwej im obrak kin Jouj im Mool. Jesus ilo chinoni penanich. Ilu parjun wamen ba ejilak chinon Jesus by eanich. Rum kaniak. Erum Mool in armij by genmerang in lo im malele kene. Im by genmerang in lo I bojwej an anich ilowe. Jesus lo ta. Ewi I bojwej an anich im Jesus lo ilo Jesus. Ewe Jesus lo by Jesus eobrak kin Jouj im Mool. Im nge Jesus lo menekin ru ilo Jesus Jesus lo I bojwej yo an anich. Ayet. Jesus eobrak in kujarjar im wenik. Agalange Jesus arjab obrak in bar Jouj im Mool. In jeban karlo anich. Jeban kar wenik im kujarjar. Kujarjar im wenik. Ejab marangin lamorin kij. Boy keneke ejab kij ruwenik. Okay? Kujarjar im wenik an anich is ekajet im leagalak kij. John is jerong kij boy Jesus eobrak kin Jouj im Mool. Ngejes lamana kin nanin Mool. Jeke jong lamana kin June mene Mool. En wat ba ejab June riab. Kunjab riab kun kwalak Mool. Ak nani nemerang berain wat kanono kin Mool in June men. En wat is bij lo kajin belle is reality. Ngejes lo annang in June armis. Jejab lo Mool in armis yo. Ak ejab malelin boy annang in armis is June riab. Job is kwalak boy eur Mool in June armis. Ejab nana mitin ak alawis pija. Ejab nana read book. Ak meneken rejab Moolin rejab reality. Jesus eobra kin Jouj im Mool. Ak jemerang ba eobra kin Jouj im reality. Nge Jouj ejab walak jin Mool inem ejab Mool in Jouj. Ejab real Jouj. Ejun riab in Jouj. But abalange jun armij is kwalak Mool ak ejab Jouj. Inem Mool yuan. Ejun riab in Mool. Boy? Boy keneke jejele Mool kin wat Jouj an anich. Alange anich yarjab Jouj gan kiz. Jeban kar jele kin Mool. Jinash kar bilo what? Imalange imalele kin Jesus. Mool the oil up. Boy Bible is bata nga yal im Mool im mur. Imalange ijab jele kin Jesus. Inem iban obrak. Kin Yahweh im Jouj. June John im chapter changora tim June on is ba menin. Jej Yahweh keneke anich ar Yahweh kiz mogata. So kumarang kwalak Mool im muk. Agalange Yahweh im Jouj ejab walak jin Mool yoam inem Mool yoam ejun riab glibelip.
Jesus obra kin Jouj in Mool. Alang kwar eon Jesus. Alang kwar kwe rikaloren Jesus emecham tamak inem konaj bar obra kin Jouj in Mool. Nan in Jouj is kwalif by anich en as woelab ook all op men remangan kizilu Jesus. Im John June chapter chungu chilzinu eon is ba meni jen obra kin an Jouj kajaramin kij odem jej im ledok ngan kij jaramin yon jaramin. Akjimaran ba Jouj yon Jouj. Alang Jesus obra kin Jouj in Mool. Es maleli imwe rebon mat. Jesus is lidok wat. Jimaran ba is lang mujir is Jouj yon anich. Ilo program in jenas kada kin bujin men ilo Bible. But abilo all men jekanan kauragalak, kalabalak, im le lingalak Jouj im Mool. Boy kineke I roy Jesus obrak kin Jouj im Mool. So jen wiki in metal. Nge kutja bob. Kun Jouj im kobadokipa. En jen kadak nan anarchi pen ron, okay? Ingak na jawi tawon katan ka Jojo program ak ina kachungin kamani Juan program ka Jojo week. Chen lalay. Ak ingin many way mana kitchen YouTube, okay? Ti jabay kushin lori Juan schedule. Anyway, ilak lalay nani Jouj is nanyo imantada im aurik tada ilo murin Juan Christian. Ilo Mool elapan aurik nani ngay sijitok ngan wawan an armich ro murin peripendron. Ngejalak Jouj ilo Juan community, ilo Juan jugujugun ber, inem murie en as kanowijan nana. Bwe ene man an armich ro ipen dron, bwe ene man an armich ro karijer dron im chibang dron, en or Jouj, armich ren Jouj ngan dron. Nani Jouj, elapan aurak ilo manten majo, okay? Rutoro rej kadagan ajiri ro nejir, bwe ren Jouj ngan dron. Kuj ai kuj Juan merak, nge kuj ai kuj chirik chibang. Kuj jong bata, Jouj im chibang, ak kun Jouj im leto. Ang wana naram yuro kijong ba, Joujo Murio. Nge jalak Jouj, inem naj ejalak mur. Juan mure polom inem man enaj walak nge wor Jouj. Ilo bella nge Juan aram is lewis Juan men, kuj jong uwakan bata. Thank you. Elangrish laman apoy nanin thank, walak jen bar Juan nan, think. Think. Kain adam is you may ejab think, ak ejab lamanak kaki, minin Jouj koan rojet ngane. Ebon koud is hier, ebon kamolo. Ebon wadak minin chibanko me im adam is rich lila ngane. Ebon Jujin ba thank you. Akumol. Im ngejab lamanak. Inem jebon Jouj ngan rojet. Engen unyu bay ilo kajin village ba elapan thoughtful armijo. Boy, but can I get elapan lamana kage rojet? Im I which choir. Can you may ejab all opinion on lamana kin rojet? Ebon Jouj. Bilabay rojet the chidu. Kabebeneon is kanona wadin. Common job ruet kin junmar. Im kin ami kanan kamijaji. A common katai kom ngan ron. Im job lamana kin kom elapchen rojet. Common lamana kin kanan ko an rojet. Im job lamana kin kanan ko wat ami mare. Kologe? Ngay kuj think. A ngay kuj lamana kunaj thank. A kunaj komolol. Wanneer je ba kan you may ba thank you. Et kan you may elapan think kage ag lamana kage menen Jouj im adam is jou Juan. Et kamaning ane. Es Jujin ba nga hijab kajakaron menu im kwad ledo nga. Elapa lamana kage im kaurke. Im kin menin nga ba kumol. Ak nga ba thank you. We can again nga is thinking of you. Ak is lamana kage kwe im Jouj am nga. Emilo aritok ngan murin Juan Christian en lap ar lamana kinta. Es je moe.
En lap ar lamana kin Jouj kawan anich. Im Jouj kawan arm jiro jet ngan kish. En lap am kamolo anich. Im nebare kuj ai kujin lakun lamanak. Kin aulap Jouj kawan anich ngan kwe. Elatara Jouj yuani lo Jesus. Engenunan an lap an Bible kajirabal nanin kalaman lakajan, okay? Kun rewind, im bar rewind. Elegim, bar elegim. Lukunin lamanakin aulap min ko rumanim emajananich kamaning an kwe. Kun lamanakin aulap kalimur koan ngan kwe. Awaran aliu ba. Wuni menin Jouj. Kajo yair. Kun lamanakagi. Im ngay kuj lamanakin rain. Ngay kuj lukunin lamanakin aulap menin Jouj koan anich. Ej kamaning an kwe. Kunaj thank. Kunaj nebaranich. Kunaj kamolole. Patabi lokajin majo. Ewi wan arba. Thank you. Sejba ta. Ejimwe. Sejba komol. A komoltada. Eko etake sejba menin. Eko ngay jeb lukun jele. Ak wana jeba boy wunan arba komol. Ej boy kaneke jun armish me ej leitok jun men ngan kish. Ak chibang kish. Ilo jun wawan. Ej kwalak Jouj ngan kish. Im Jouj ej walak. Shin bruan armish. Jouj ej kwalak. Boy e mol bruan armish. En wat bang e jun armish ej chibang kish. Ej kamol boy e Jouj. Boy e mol bruan. Im lalamak. Nge jun armish ej ba kumol. Zeker jong wagen bata. Ejemwe. Kin Jouj. Nge mo beroem in hem konaj kamani all men kin wat Jouj. Konaj chibang arm jruchet kin wat Jouj. Akujaleta. Ilumaten majo. Zeker jong ba barjuan nan. Uget boge. Nge je bura malele kin menin. Uget boge. Ej malelin boy. Edan nge is chibangyuk, is katameni, boy konaj bar chibangya. Ewe jeb nana menin, shen chibang ron jongen warar marong. Ilo jun community, jun jugen ber. One boy armies ren chibang ron. Badab nge is chibangyuk boy kon bar chibangya togalek. Menin ejab kin wat Jouj. Ej kin wat nanin uget boge. Nge Jouj, ngan jun armish, ak nge Yahweh jun armish, boy en bar Yahweh ye. In en menin is kamane, etjab mol in Yahweh. Etjab walak kinwa Jouj. Kwit kimi mis ke nan kwan Jesus ilo Luke chungole min chabadat, chungol ruo, lok ngan chungole min eon. In em Jesus bangan leo kertok. Alangi kwich kapos jun mangi en railap. Ak jun kajota. Kwinjab kurro jeram. Ak ro jamem jadam. Ak ro nukum. Ak ro riturum rumoye. Kanake renaj bar kuryuk inemilo wawanin emwish kurre wonen chewam. Alangi kwich kamane jun kemim. Kun kurro jeramo. Ro re kurro. Ro reka. Ro repilo. Im konaj jeramen kanake redjab marang uket nganyuk menyo kwar kumane. Anich enaj kre nganyuk nge ro reman renaj jeraka pajijenich. Kwal okay? Ebero war Jouj. Ngan roam red Jouj ngan kish. Okay? Nge je Jouj ngan jun armish. Chekanan boy ren bar Jouj ngan kish. Chekanan boy armish ren ba komoltada. Chekanan boy ren kileem kaotes kish kenar Jouj ngan ir. Is kimish junian. Ke jun armish yar chibang bar jun armish ilo jun wawan. En wit lagayo me yar bookmenin chibang eba karangan manet komoldada. Kanake armish jun yar chibang ilo jun wawan. Yar Jouj ngane. Akhlagilabuk lagayo jun. E jebaruko demba. Oh, kin Jouj. Pulanear marjake jun men jengak. Ije watake jaba kin Jouj.
En moet je laga je moeder, bar June katen ba. Ah, kom Mool. Et je laguak. En moet je laga je, en laat me je ba, ta kutje bronga ba, kumol dalag, Warar kain rat. Ta kunga killing ba, you're welcome a kin Jouj, Ja, alle gaan we laga meer ilu chap man kin Jouj. Ilu ba kumol katameni an laga you juan ba kin Jouj. Job? Ilu. I am one boy and carving and nizir by rin ba kumol ngay jun arm is chibang here, Jouj ngan here. En one boy jen walking back in Jouj. En one boy jen lure manet. But dat belang is Jouj ngan jun arm is boy ren kile em koud is kies kenar Jouj ngan hier. Boy ren ba kumol ngan kies. In em jit jab malalik in Jouj. Along is je Jouj ngan ro wat im remerang en ugete im bar Jouj ngan kies. In em ilo mo jit jab Jouj. Tamolke in rain Jouj an Jesus. Tamolke boy Jesus Jouj wat ngan ro en bre Jouj ngan Billapai roe chebba dat juan lang an rade ke on is ba boy Jesus menge anich jab watak menin juan men in rebeze. Jab watak juan men in John en Auruk. Abon katalog boy ni token miskin kiss. Jab ba nganich. Jakar boy in karjer ngan armis. Jakar boy in miskin jerwi ko an armis. Nga king you up. Armies run Mackie, Ingtan can Jerry choir Mackie. Jack Carwain book one and Jerry choir. Jack Carwain in make Jerry choir nigh on Ira. In book chickir in Michiganir. Iri Jerry, Ejab nga. And wait job air Jabaman again. Jesus yar Mackie ka Jeremole. A room Edgelok, June Menwan. A room Jerry can kish. Menin Edge Molen Jouj. En kuje later, chichemarang ugut boge. Jalak jun men en jimarang leilak ngan anich kolege. Kenan Jouj ngan kish. Jesus maki arba meni luluk chijino chebata chilungu ru lak ngan chilungu chijino eon. Alange komish Yahweh ruwatim rish Yahweh kom. Edege komish katameni boy kumnaj buk chiramen jan anich. Richera wiwi rish barain wat Yahweh ru rish Yahweh ir. Imalange komish kuman elman ngan ruwat Rish kumane man ngan kwe. Edege kumish katamene. Boy kumnaj buk chiramen jananich. Richera we rish barain what kumane and rain. Emalange quish kamuri what? Roranaj bar kallang on kum. Edege kumish katamene. Boy kumnaj buk chiramen jananich. Richera we rish barain what kamurik drone boy ren bar bugej eja john you what. En job en rain, a kumen Yahweh rorish kijrate kom. Im kumane aman ganir. Lelak wat im job watak. En aj lap ami chinakajej im kumnaj ronejananich eutej tata. Boy Jouj ngan ro rejaji kamolol im roranana. Kumen triamo en wat an jimami triamo. Jouj an anich lap an lap chin Jouj an aramish. Roar Jouj, ngan pamli roar. Ngan ro nukur, ngan ro maktar. Roar Jouj ngan ro imrej bar Jouj ngan kish. Roar Jouj ngan chun aramish, me is kamolol kish. But ab jongen an majina Jouj you are, nge chun aramish abwin ba komol kin Jouj, jej ilu. Ngerish kajakaran Jouj ko im chibang koar. Shiban bar chibangir. Jinash kanana kir ngan rojet. Jab lelang in eban kamolo. But ab ewi waman an anich kwalagan Jouj ngan kish. Tayar katarar ba anich Jouj im chibang, okay? Tayar katarar chibang ilo jun wawan. Ugut bukake? Etchab. Rongjagi mag rom lalam chebada ratim juneon. Anich ar kwalak karakaran an Yahweh kijilomenin ke jar rigero wiwi. Christ ar miz.
kin kish. Anish yar jab kwala kan Jouj kan ro wat imrad Jouj kan mokata. Har jab mij wat kin ro imrad chibange jerbong an mokata. Har kwala kan Jouj ngan ro. Rong jokemak ngan ro imrad kijrade. Engen malele nani rejeta wiwi. Jun rejeta wiwi es kanyu me es jumai kien konanich. Jun rejeta wiwi es kajakaron anich. Im kanan koan. Im alange kuj kajakaron jun aram is alange kuj abun kamani meneko im e babwe kun kamani. Inem kuj reke aram is yo. Epis is ruo chapter jun long an emne on is kanonoi within. Ilo ian ko mogata. Koma rimiz ilo murin jitab. Kenege komar kibelia im jerawiwi. Ilo ian ko. Kom kin lore jerawi ko an lal. Kom kin boragi I rojin jitabran rekajorin mejetodo. Yo ej I rojon armis ro reja boragi anich ilo rainin. Ilo Mool kijotam jej. Jaraimotir. Jar mur e karangan kanan ko ar magi im common jabruet min ko e karangan kanan ko an in bunir kab lamana ko ar. Kologe? Kijotam jej. Jar lori kanan ko an lalin. Jar bokagi im lori rojin chitabro. Satan magi. Satan ar I roj you ar. Jar lakunin bukati kanan koan in bunir. Mizkae lung kupon riab ankwanak mair lakot. Jar yakwe lalinim kanan koan in bunir. Elabalak jenar yakwe in bukadanich. Ilo mojar rigayanich. Rom lalam chebada chungaleonich ba mogada jarta jar rikizratanich. In menge jar kijirat anis yilo wawanin mage baby boy en wujilapadok an Jouj lap yor. Lali jimalak en eon rom lalam chabada chungaleon akia emwish an wada kij jeren. Ta? Jeren. Kenta? Kin mijo an nejen. Engen malele en Jouj. Jar kijiradanic, jar jab yakwayanich, jar kijakaronim jolage, jar jumage. Padabe ar baby boyen yakwe kij ranana. Ar chillingadok nejin boyen mijkin kij. Ar yakwe kij, ke jar jab yakwe. Epazis ru chebada jilim juin kabrala de gayon. Ar kumane menin boy en kwala ngan e beben ko dem jej rejitok. Kin jongen an lap an Jouj. Kin yakwe yo kalakare ngan kij ilo Christ Jesus. Boy kin Jouj an anich. Komar bugalamor kin tamak. Inem lamor ej menin letok jen anich. Im job jen jerbo ko ami. Unan an auruk nan in Jouj. Es keneke lamor es kin wat Jouj an anich an kish. Et jalak unan ilo kish by anich en yakwe kish. Es kin wat Jouj you an. Et jalak unan an jilikadok Jesus by en mishkin kish. Jar jab kanan Jesus. Jar jab kanan by anich en karyo kish en jerwe koar im lamor en kish. Jar yakwe jerawiwi. Jar kabungan jerawi im kanan koar mage. En wat yun pagan is kabungan ekijibko. Unen rige anich is boy keneke jar mi jak nge haben as kar bugalogchen kij all at minekom jar yakwe. Nge kuj book chun lolish en pagan jun ajiri ba jab mange menne. Boy keneke en as joren ngiem. Kuna tijang. E we ajiri yo en as yi luit bam, okay? E ban wadak ngien ngan chirik. En as lamanak wat kin lolly yo en kwar bugi jene. Mengi jar lamanak in rain. Mengi jar rike e lo wawanin. Mengi jar abwin ba kumol. Jesus uakin ba kin Jouj. Kin wat Jouj. Je jamarangan tabaranas kin jabruit minim jamarangan kamane. Shina jerbo in muk. Je jamarang kamon jabruit boy jen eriojin jerawi boy in ejelak ruur.
Engen unyo way anich jerbo. Baby in triamo kake kij. Baby in karru kishin jerawiwi. Baby boy in yakwe kij menge jar kijrade. Boy kenege Jouj. Rum chilu chapter rungalemeneon. Boy ilo ankilan what? Anich leto Jouj ilo ejlak wanan im kaweneki rotem jej iman mejen kin Christ Jesus. Ru current radidik chapter ratim juneon. Boy kum jele Jouj an ari rois Jesus Christ menge moye magi kajermole kin kom. Boy kum win marangen moye kin an jermo. Episis June chapter jilim juneon. Boy kin batagadag Christ. Anich kanam kuj kij. Malalin jolak burkwar. Ella boy Joujin an anich. You are leidong an kij ilo June jongen yo kanojin lap. Ruo Timothy June chapter ratim juneon. Lomaran kij im kur kij. Boyjen armij roan job kin jirbukwar. Akin karak im Jouj yuan make. Leto Jouj in ngan kij ilo Christ Jesus mogen de zin shinon menotem jesh. Engen unyo boy title in programming is Jouj in Mool. Boy kan ik edgelak barenan monen wat ka joren wat Jouj yo elap an Jesus.